Amen, bantwana bezithunywa. Igama lami Nkosazana Ndoni Yamanzi. Ngiyajabula ukuthi niyawabheka ama-videos engiwaphostayo lana kule channel lena. Ngiyanithanda kakhulu. Kule video le ngizoyenza ngizonipha ama-tips ambalwa. And then kuzoya ngomuntu ukuthi udecide ukuthatha yiphi tip. Njengoba ngikhe ngasho ngathi kule ndlela le akusi one size fits all. Ijeni lena ihlukile, okwenzeka kimi kungahlala kungenzeki kuwe, okusiza mina kungahlala kungasizi wena or kusize abanye, yabo. So into ebalekile ukuthi simamele ama-guides wethu. Simamele izithunywa zethu, simamele amadlozi wethu ukuthi basigayida bathini. Into ebalekile, mina angikho mkhulu ukundlula ama-guides wenu. Mina nje ngiyanibonisa lapho nalapho. Okay, lama tips enginawo ambalwa. Umuntu angangibuza ukuthi Nkosazana Ndoni Yamanzi, ngicela ukuthola ukuthi nginesithunywa manje ngingaqala kuphi, ngiyenze kanjani, yini emele ngiyenze, yazi angazi next mina ngalo bizo lelo nami kusha kimi lokhu, yini engayenza na. Okay, into engayisho ukuthi zitholela indawo lapho uzokhuleka khona. Indawo leyo, ukhethe indawo la kungaphithizeli if uhlala nabanye abantu endlini. Ungabi indawo lapho bangena noma kunini kuphithizela khona. If possible, khetha nje ispace sakho lapho ozokhululeka khona mawukhuleka. Ukukhulekela wena, ukukhulekela abantu kukuwe ukuthi uzobukhulekela lokho uzobukhulekela kuleso space leso. So amelanga kube la ungeke ukhululeke khona ube comfortable. Mhlawumbe uzothi usathi uyakhuleka bese bayangena bayarasa or indawo lapho abantu bandlula khona. Ungakhethi indawo enjalo. Khetha indawo lapho ezohlonipheka khona. Bazi nomndeni wakho, if uhlala nomndeni wakho ukuthi makangene lapha ubhizi manje singamphazamisi, yabona. Yeah, kungabi indawo ene-traffic eningi. Then kuleso space sakho leso kumele ukuthi usicleanse. Thina into ebalekile empilweni zethu njengoba singabantwana bezithunywa ukuthi sihlala sihlanzekile. So nespace esiphila kuso kumele ukuthi usicleanse. Ijaridi ophila kulo kumele ukuthi ulicleanse. Wena umzimba wakho kumele uhlale uzicleansa sonke isikhathi, kumele ukuthi uhlale uclean uzokwazi ukconnecta kahle, nezithunywa zakho nama-guides wakho. Nje uzokhona ukuthi kungabi ne-block, yabona. Mabaletha umlayezo bakhona ukuthi bakhulume nawe ngoba wena uhlanzekile and usendaweni ehlanzekile. Ngoba nje abafuni izithunywa azifuni nje umuntu ongasi clean. So kumele ukuthi kube indawo e-clean. So uzo-cleansa kuleyo space sakho, nawe kumele uzicleanse. And then kubalekile ukuthi ushuthi uzozikhethela ukuthi uzozicleansa nini kanjani, but into kumele uhlale uyazi le ukuthi kumele uzicleanse wena nespace sakho nezembatho zakho. Mangabe wena sowubonisiwe mhlawumbe iziphika or amajazi or ubonise lokho ukubonise wona, kubalekile ukuthi kube nesikhathi lapho o-cleansa khona wena nezinto lezo ozisebenzisayo uboniswe zona, hayi izinto ozibone omunye umuntu azinazo. Mangibona mina ukuthi mina nginesiphika esiyelo nginani bese nawe usuyozithenga, asiyenzi kanjalo. Silandela ibonakaliso ebasibonisa zona abantu abadala, izithunywa zethu. Into ebalekile leyo ukuthi siyenze. Ungathenga i-half meter elapho elimhlophe or i-1 meter ngoba kuwe, njengoba ngishilo ukuthi kukuwe ukuthi uyakwenza lokho or kanjani. Just ngiguide abafuna ukwazi ukuthi mhlawumbe bangaqala bayenze kanjani, bangana clue. Uyibeke kuleyo ndawo leyo soyicleansile, ngisho uzibekele yona, uzifunele ama-candle stand or uzifunele i-candle holder or uzibekele ikomitshi lakho mangaba unakho lapho uzobeka khona ikhandlela lakho or amakhandlela wakho. Yeah, and then uthenge amakhandlela we-good quality. Izinto zakho zisebenzisayo ufuna
ishop lapho waziyo ukuthi la bathengisa izinto ze-good quality akusi Hong Kong, asikhandlela lelo ozothi uyalayita nje seliyakhala uzorida kanjani amakhandlela wakho ukuthi kwenzakalani la ukhona, because awuthenganga iquality e-right. Ikhandlela nje uceda ukulithenga seliyakhala or ikhandlela ifuna iquality e-right izinto ozisebenzisayo. And then kubalulekile ukuthi uma uthenga like izinto zakho uzihlambulule, like asithi uthengile amakhandlela wakho uwakhulekele, or if une-holy oil uyisebenzise, if uvumelekile uyisebenzise, whatever le wena uvumelekile ukuthi usebenzise, then bese uyalikhulekela ukuthi makusuke amathunzi amabi kuleli khandlela. Labantu bebaliphetha, ngisho ikhandlela belingaphathwanga uwe kuphela, azange vele wabe nalelo khandlela unless uyakwazi ukusiyenzela. Ulithengile belibamba abantu abaningi, abanye abasi-right, abanye abasi-clean, abanye banjani. So uyalikhulekela ukuthi ususa leyo mimoya lelo, le khandlela lelo ngizolisebenzisa ukuthi ngikhulekele impilo eyami nempilo yabanye abantu, mhlawumbe uzosho kanjalo. Ulikhulekele ke lelo khandlela lakho or lawo makhandlela lawo ke, then soliklenzile kanjalo, ayifuni into eziningi. And then uzolibeka lapho, ungabeka iglasi lakho linamanzi. If ubonisiwe lokho ungakubeka nakho, uma ukhuleka nalo libe lilapho eduze kwakho. Kukuwe ukuthi lawo manzi uzowasebenzisa, maybe uma uqedile ukhuleka or uyawaphuza or wabeka uthela amanzi aclean njalo uma ukhuleka. Kukuwe ukuthi uzoyenza kanjani. Into ebalulekile njengoba ngishilo, silalela ama-guides wethu ukuthi athini. So ungathatha lawo manzi lawo uyawaphuza uma uceda ukhuleka, or uyawayeka lapho, or uyageza ngawo ngakusasa. Isimamela isithunywa sakho, into ebalulekile ukuthi ulalele, umoya uyalalelwa. So izinto ongahlenza ngazo, ngizosho nje izinto ezimbalwa nje ongahlenza ngawo, ama-example nje. Amanzi wemvula abalulekile kakhulu, futhi nje manje ungaqalela nje uwakhe njengoba imvula inetha. Futhi mina ngiprefera la wemvula la engashayi ama-lightning, yeah. Then ngiwakha from phezulu, angiwabeki like phambi kwendlu ukuthi asuke from phezulu and then athele. Yimi loyo undoni yamanzi oyenza kanjalo. Wena if uprefera ukuthi uzowakha from lapha endlini, kukuwe lokho. Mina nginezizathu zami, I have my own reasons ukuthi why ngafuna ukuthatha lawa asuka from erofini. So amanzi wemvula are very powerful, uyacleansa ngawo, anjalo nje ungacleansa ngawo, anjalo nje ungafaka ibisi. Isithunywa siyalithanda ibisi, ungafaka ibisi lapho ugeze ngalo, uyageza ngawo, ungaphalaza ngawo, uzowamixa ngisho nowempompi. Ungastima ngawo amanzi wemvula, ungakorobha ngawo lapho kuleyo ndawo yakho leyo uyisebenzisela ukukhuleka. Abaluleke kakhulu amanzi wemvula. Then ungasebenzisa amanzi, maybe ufake i-rock salt cleanse ngayo, or ungasebenzisa amanzi ufake i-J's fluid, ufake ispirithi, ufake i-holy ash if uvumelekile ukuthi uyisebenzise, if ubonisiwe ukuthi i-right kulungele ukuthi uyisebenzise. If not, ungasebenzisa umlotha wenkuni u-right nawo ufake lapho, cleanse ngawo. Uyacleanse indawo yakho, uyazicleansa nawe ngakho kona lokho engikubalayo. Kuningi izinto ongasebenzisa for ukucleansa. Ungabeka impepho if uvumelekile ukuyisebenzisa. Abavumelekile bayayibeka ke impepho, or impepho sticks if uvumelekile. Angisho hayi ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi ayisebenzise. If wena mhlawumbe una iziphiwo ezi-2, uyaphahla, uyakhuleka, uyakubeka nawo lapho endaweni yakho yokukhuleka. Iba nencwadi, iba ne-journal book yakho lapho uzobhala ngejeni yakho, konke obhekana nako kule ndlela le. Unokuboniswa izinto mawulele, mhlambe ubonisiwe ngebhayi elithile, or ubonisiwe ngejazi, or ubonisiwe ngani, uyakubhala lapho phansi. Angisho angeke uvele ngithi ngiboniswe isiphiko esiyelo, yimi lo yagijigija, sengiyahamba vele, sengiyahamba ngiyozithola ngiyenzani. Kumele ukuthi ukhuleke ucele ukuthi bakubonise, futhi bakubonise ukuthi sho vele lento oyibonile vele iyadingeka kuwe. Mawubuye i-message kayi-2 or kayi-3,
i-confirm le ukuthi isithunywa sakho vele sifuna ijazi eli-green or lifuna ini. Cela ngokukhuleka lapho ukhulume naso ukuthi ngiphuphile, ngiyabonga isibonakaliso engibe naso ebusuku sejazi eliso. Ikanjalo na vele ukuthi kumele ukuthi ngisithole or mhlambe angazi bengiboniswa nje, and then bazokubonisa sozigcokile or baphinde futhi bakubonise ngayo leyo ndlela leyo bebakubonise ngayo. So incwadi le ibalulekile because ngesinye isikhathi awunayo imali, bakubonisile ukuthi thola into eso, leso sikhathi awunayo imali uyazibhala ngoba eziningi sometimes mhlawumbe unezithunywa ziningi uyabhala ngenyanga-ke mawusunayo imali uyahamba-ke uyothungisa or ini, ukhethe indawo e-right lapho uma ngabe kumele uthungise ijazi or iziphika zakho, ukhethe umuntu owaziyo na ukuthi ya u-right because kuzinto lezi esizisebenzisayo ezimbathweni esizisebenzisayo le mbatho esizisebenzisayo for iy'thunywa zethu, kubalulekile ukuthi lo muntu lo kube umuntu o-cleansed naye, ungabe umuntu ongaziphathanga kahle and then ngapho uyakuthungela. Kufuneka umuntu ozoba semandleni makakusebenzisa athungisa. Khona abantu abazilayo abafastayo makathungela umuntu ijazi or isiphiko or whatever. Yeah, so ukhethe kahle. Kuleyo ncwadi le yakho ungakhona ukuthi ubhale mhlawumbe ufuna ukwenza i-fasting yakho, ubhale ukuthi ngifuna ukufasta ngelanga elisona, ngifuna ukufasta i-fasting enjena, ngifuna ukuyenzani ngesikhathi esiso ngesikhathi esiso. Kubalulekile lokho ukuthi kuleyo ncwadi le ube nencwadi. Kubalulekile ukuthi ube nencwadi ngoba ziningi izinto ngesikhathi uyakhohlwa, uyabona, and ngesinye isikhathi aya-connecta amaphupho wakho aya-connecta, baqale bakubonisa lokhu bakuchubekise ngelinye ilanga, so uzobe sukhohliwe uma ungekho la ukubhala khona. So ibalulekile leyo ncwadi leyo. And then kukhona laba abazothi Nkosazana Ntuli, mina nginenkinga yokuthi ngiyawakhohlwa amaphupho wami. Izinto nje simple ongazenza, phuza ibisi before ulala, phuza ibisi ulifuthumaze before ulala. Angisho uyaziklenza, uklenzile ispace sakho, ucoshile imimoya emibi, uyakhuleka, and then phuza lelo bisi before ulala. Or uyenze impepho tea, uthathe impepho yakho uyayiboila lapho ezokhala uyikhayo, uyayiboila and then maqeda lapho uyiphuze, uzoyiphuza nayo before ulala. I-right kakhulu, iyawavula amaphupho. So naleyo mpepho ngizothini, lawo manzi wempepho ungarensa ngawo izambatho zakho or ungarensa ngamanzi wemvula izambatho zakho. Kuwe ukuthi uzoyenza kanjani, bazokufundisa as you go along. So yeah, yiwo ama-tips enginawo lawo, like ngishilo ukuthi singakhohlwa ukuthi asifani singabantu. Oku-right for mina kungahlala kungabi right for wena, but khona la mele uqale khona. So uzothatha lokho obonayo ukuthi ku-right, mangabe kuhamba isikhathi bazokubonisa ukuthi le isuse le, faka le, ulalele ama-guides wakho, yiwo abaluleke ukundlula lokhu mina engikushoyo or ukubaluleke ukundlula mina. Nami nginawami engiwalalelayo, angibonisayo ngendlela angibonisa ngawo, njengoba singafani singabantu. So yiwo-ke ama-tips enginawo for nina namhlanje. Ngizoyenza ivideo-ke lapho ngizochaza khona ngamakhandlela njengoba bengishilo, then nentambo umakhala ukuthi kusho ukuchaza ukuthini, achaza ukuthini. Ngiyabonga, thank you so much for watching my videos. Please don't forget to subscribe and like. Ama-comments yazi esikhathini esiningi ngebhizi, that's why amanye ngingawaphenduli, but ngikhona maningi engiwaphendulile. So ningamangali kube ngathi hhayi anginandaba nani, nginendaba kakhulu. Ngiyanithanda, then uNkulunkulu abe nani kule journey le, nibambelele, ninga-give up. Khona isikhathi lapho ubona khona ukuthi yazi kunzima, but ungalinga ugive up. Ma ukhethiwe or ukhathele, okusalayo kumele uqalele ukukhuleke futhi. Noma ungakhathala namhla, kusasa vuka uyibambe, ungaveli uyekelele impilo yakho, because nje ukuyekelela kwakho impilo yakho ayikho into ezolunga, ayikho, ngoba ukhethiwe ukuthi wena uzoyenza lo msebenzi lo oso. Ngiyabonga-ke, ngiyanithanda, bye.